kya Ndizi TV ndiko cheragereza ya so Kisii sana IBERE chabono omubaso chinga kinukwareganya tema nyamangana AMAYIA Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko ryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit tuishi na me. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwito ucyasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabuko sanga nainto kidiage ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabisi cyeto cyo gotuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba inoti sana IBERE inye isato isana nemo IBERE isato isana nesato isana IBERE ayem Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wanchumurire atusaba kwabira asubukoreka no bwamaryoge wababo kwenekiwa nikonkwarigania enjira ya bene tunyarutaka gusanga amangana AMAYIA senjira yo wenge eretariane DORCAS KEMUMA onyo kweneki ngamalugine chibicha agoikire asenjira iyo wekere una Abigael Nyanchama nabayigo oyo kumanyanga kwa manyira senjira yemenyerero nere Joshua AUTA nabogo tubwacha bwetera asenjira ye mitandao asensemo ya Facebook ko tunyarabuna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tubwache buna Ndizi TV News nase omtandao we website nyamla www.ndizitv.net. ya bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi CHINSA bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na IBERE inye isato isano nemo IBERE isato isano na isato isano na IBERE eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana AMAYIA ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Okungusana na ugotindi nigo wachakire kwanekirwa IMEYE County ya Nyamira igoro ase University ya Kisii erachiko igeka college yabo ase county yo kobwatikana no MCA we ward yerigoma oyoboigo orumurai wabarabange ase bungeye county yo ya Nyamira oyo manyikena buna nere nyambega gisesa nigo ritukoria rero abwatukire riuko oche ase mo vice chancellor we University ya Kisii na Nadhani Ogechi yose bono akumuboria angane bwenete abara ibande kubwatananiwa ase okorigia ase University yo erachi kugeka college chabo IMEYE County yo ya Nyamira nabo igo nigo gisesa amochirie enero mawaziri bo chiseme IMEYE County eyo CPA emiliongaga ase riuko abetega kubwataka gosekorikira omo vice chancellor we University yo Professor
wenye University ya Kisii Professor Nathan Oyori Ogechi chitariki 29 omotinyi oikominomo omwaka oeta erio ryanenge gukwanira ase gose yarenge korwa amarieta chinsemo chiria university eyo yare gochi kwagachwa aserieta ngoro kunyambega gisesa wondo mwensigo wodi arigoma na ndiye majority whip ase assembly ya Nyamira na ndiye national chairperson kiama kyomo Gusii kurukunga UPA ekero president yaito umuske William Samuel Ruto chite tukaenda tukamorra twarere no mugabano ito mugaka mosnyaribo umo senator umo wendrep abajumbe bonse ba Gusii na MCA tokenda kakagama state launch among the request to Megati which as a president no gotwa a university so Nyamira ngamanyeta ba Gusii ba minto ditwanya gotwa university the machogu akarikire university akabatenge president ya acceptri nga Nyamira netanyole a university on 29th November 2023 Kisii University akarikire county ya Nyamira maruwa chireta babunge no mugavana yoko batabigore location ye university nga yerabe abantu banyamira ba decide nga ye location ye university yerabe erinde torore na kitora ske kochimutu korit keri yendona takata bambaka boniga consultation ingiyati chitikoba chikorenta baro ya bonse piamo for them would decide nga ye location ye university yerabe but on January 22nd 2024 omosisi wa education county to Nyamira CPM Ilongaga akarikera vice chancellor Kisii University Professor Nathan Ogechi dirube dikomotevinga county ya select school korukunga Ikonge boys keribogie tai ando bwari sere ngachibe na geo allocation ye university Nyamira wate 5 sub counties nigo bono omwisi yosesa aganire abarayi bonse ekubwaterani bakorwa ase county ejo ya Nyamira aso bacholi bw'insemo chiria university yo erachi kobera ase ritukuria rero amurikira riuko mu vice chancellor we university ya Kisii Nathan Ogechi ase bono amobotebye gusamoboria komenta chinsemo chiria babe usbarwa marieta baganiriye chikomento aserieta ngoro kunyambega gisesa wondo mwensigo wodi arigoma na ndiye majority whip ase assembly ya Nyamira na ndiye national chairperson kiama kyomo Gusii kurukunga UPA ekero president yaito umuske William Samuel Ruto chite tukaenda tukamorra twarere no mugabano ito mugaka mosnyaribo umo senator umo wendrep abajumbe bonse ba Gusii na MCA tokenda kakagama state launch among the request to Megati which as a president no gotwa a university so Nyamira ngamanyeta ba Gusii ba minto ditwanya gotwa university the machogu akarikire university akabatenge president ya acceptri nga Nyamira netanyole a university on 29th November 2023 Kisii University karikire county ya Nyamira maruwa chireta babunge no mugavana yoko batabigore location ye university nga yerabe abantu banyamira ba decide nga ye location ye university yerabe erinde torore na kitora ske kochimutu korit keri yendona takata bambaka boniga consultation ingiyati chitikoba chikorenta baro ya bonse piamo for them would decide nga ye location ye university yerabe but on January 22nd 2024 omosisi wa education county to Nyamira CPM Ilongaga akarikera vice chancellor Kisii University Professor Nathan Ogechi dirube dikomotevinga county ya select school korukunga Ikonge boys keribogie tai ando bwari sere ngachibe na geo allocation ye university Nyamira wate 5 sub counties
Togoska moto mwancho murigeria aboroki wa beskuru ya secondary ya Gyanchire ebyego toka CHINSA mocha Kiumbu ebunge ya Nyaribari chache IBERE county ya Kisii nigo imambi ya rero bakora okorobekana otinde ase baringe kwe murunganiria igoro yo kurusiwa ko mwalimu omonene ase eskuru yo manyakaine bona David Onuka oboyo korengana kobonyo korengana na boroki wa beskuru yo nigo baganitie omwalimu yo gotigara ase eskuru yo eskeri batebire munanigo abere gakora buya eskuru yo nanene kwimokereria igoro nonya na matokeo ya kerasi ge 12 nigo abateba munanigo babere bagokora buya nigo bono batebire gusebatianire ngati bagocikwiranira ase eskuru yo konyo mwalimu obo tagocikwiranira ase eskuru eyo abanyembo bensemo yejo ya Kiumbu nigo baikirana ase CHINSA mecho ase batumeka ebi marioki yo kurusya mariga maiso ero waseberekania abaroki wa abo kurinde nonya nabo abo bisa bechiseme korase county ya Kisii mbaikirana ase CHINSA mecho eri watema kugayana omochando oywe Mimi student Nyanchama secondary school. Tunataka principal wetu arudi na hatutaki shida. Piga nigo kwa sababu walikuwa wamechukua principal wetu bila kutuambia. Hiyo ni lazima watuambie wanataka wa nini yetu chini, mini yetu irudi chini. Mini yetu lazima iende juu. Boarding iko lakini saa hii iko. Lazima wataturudishia principal wetu ndio tuni shule kesho. Bila hatuisoma. Bila principal there's no school here in Gyanchama. Hatukuambiwa penye ameenda, lakini ila walitaka kumchukua wampeleke shule nyingine alafu watu atupe principal mwingine mwenye akona mini atu. Sisi hatuwezi allow kitu kama hiyo iweze kuhappen katika nini shule yetu. Yeye ndiye ameweka difference katika shule yetu. Na we must do everything in order to get our principal. Thank you. Maiga yechibicha chumwana yomo omumura oyorentakana utara ase mitandao omwana yo oringe kura ase county ya Nyamira nigobono anyorire obukonyi kura ase Eric Omondi oyoro morayi we Kiumbe kya sisi kwa sisi Kiumbe kyo kirenga kyoko osobetaka wochake Kiumbe kyo ase kirenga kyokonya abali batari kwenyara nigo obono Eric Omondi abeire kagochanga chibe eri kubatoka bokonye oche ase omwana oywe ase monyorete oborimo asabetega kumugolera nabo igachakire emeroberio yo kumwagachera nyumba ase nsemo ya Kiumbu unenchere yemo yo kumukonya. Tuko Kisii Kiumbu. Tunajengea kijana yetu James, ule kijana alitrend kwa TikTok. Tukaita Wakenya wamnulie land na wamjenge. Tumetafuta land Kisii kwote, tukapata hapa. So kazi inaendelea. Tunaomba Mungu by Spunda tuambia 3 days, so tunatasukuma watu ishi at least. Tuone nyumba imesimama. Ningeomba MP wa hapa. Ni rafiki yangu, ningeomba governor. Hata niko na event yake. Nitakuwa na MC next week but one. Watusaidie tu. Watupigie simu, watu encourage tukienda Mombasa, watusaidie. Juu hii ni nini ya Wakenya lakini hapa ni Wakenya. Amaleta ngoro kudeni siombaga elinde manyakana master mababu osiagira. Yega nonka masago. Gware riri kyomondi minambya mona serasi yonsi akakorire ande atwaro moyo akonya Wakenya bangi gwetani yakonyire. Asante.
Omowaziri w'ekisemi Ezekiel Machohuni gobona tebemna mige serikali egendete kobeka emirobero yokwana kibona ngochere kwagacha ebirasi ase chiskuru aime yense ya Kenya asekeri atebna nigo bagendete kweroberia aso kwarigania aborokiwa ase kerasi gya kyanda ase omoroberio OCBC aborokiwa abo bagochikogenda junior ose bagochikogenda senior secondary school inse yo moroberio OCBC oyo chaka bwangoiga asebono barachi kwagacha ebirasi nabo igo nigo anekeire abaibori bonsi una aborokiwa mbachigosirwa ne serikali anena sabolire aborokiwa bali bekerasi kya gatano na gatatu bali bakora amatemo omwako etabwechiri 2030 kwene kingaba soire ase chiskuru che secondary. Tena nishukuru wewe pamoja na serikali ya Mheshimiwa Rais kwa sababu mipango ya kupata scholarship, mipango ya kupata pasari asa hapa Kajiado iko. Kuna mipango ambayo Your Excellency iko dona kutoka next week county director wangu iko hapa ambayo tumejadiliana kutoka kule Marekani watakuja na watakuwa wanatoa pesa kila mtoto msichana ambaye iko na changamoto ya kupata school fees atapata $50. Kwa hivyo hakuna mtoto ambaye anatakana kukaa nje kwamba iko ukosefu wa pesa. Your Excellency, tena hapa Kajiado hatuna ile taabu ambayo tuko katika sehemu nyingine ya kwamba iko junior secondary, iko junior school au senior school ambaye walimu wanaitisha pesa ile ambaye itakikani, na hiyo tunawatolea shukrani. Your Excellency, tena nihakikishia kwamba wewe pamoja na rais abarai bechikanisa korwa ase county ya Meru ni gobono bagosereire serikali ya county yo na ni gobarachi gokora okorobekana konyeti bagocha mwana kubwatana iri gokorera abamenye ba Meru amagendero kolengana na barayabo ni gobatebuna ase geka kyabwango igani gamabirira agisiasa abirega kwenekiwa ase county yo egento keirere amagendero kuratera imeye county eyo ni gobona ganire abarai bande goswagati na yana amanganare imeye county yo asebono balireira konyemba wachigokora ingusana no yabo nigobono barachigoswa ase chipara na gokora ukorobekana. Sisi tumesema sasa hata katiba inaturuhusu kikatiba tunaweza chukua hatua ya peaceful demonstrations kama hizi maneno hayatafuatiliwa haraka sana, kwa sababu tunaumia kimaendeleo. Kwa hivyo wajue tumetangaza na tumekubaliana, wasipo watatuona na tutaungana kwa amani. Tuna watu wa bonda hapa wamesema wako tayari kundimandi sasa right zao. Mwancho murigeria oroboturu kurasa barai bechikanisa imeyense ya Kenya noruto kerio moede bwa mangana AMAYIA senchera yo bwenge kenda kurigeria Ndizi TV na bo bwanso bo Gusii eretariane DORCAS KEMUMA na nigo tobwatanere Joshua AUTA oyo kunyamanya senchera yebimanyero na Abigael Nyanchama oyene kinga malio gene chibicha wekire senchera yo bwekerano twara oburigereri obuya